Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Uyu ni uwundi munsi umwami yaturemeye. Dawudi we yaravuze ijambo aravuga ngo ni umunsi wo kumererwa neza. Haleluya. Uyu munsi ni umunsi umwami Yesu yaturemeye. Umva ndababwire, muri buno buzima uzimenyereze kubwira isi imwe muri isi y'umwiza uvyutu declare ico wifuza ku munsi. Vuga ngo uyu ni umunsi ndamererwa neza, naho waraye uko waraye kose. Vuga igitondo kibwire, umunsi wimenyereze kubwira, cyane cyane wimenyereze kubwira ijambo ry'Imana, wimenyereze kubwira ijambo ry'umwami, wimenyereze kuvyuka urondera umwami usenga. Hari umuntu wavuze akantu aravuga ngo iyo tuvyutse tukiruka tudasenze ngo tuba tubwiye mwemu yera, ngo mwemu yera ngo twebwe muri kuri uyu munsi nta turihagije tugukeneye. Tukwiriye kubaho mu buzima bwacu mbere yuko kwiyumvira kugenda umwami yaje imbere yacu, tubanze dutanguza umwami. Imana ibahezagire cyane, mugire umunsi rero w'umugisha n'amahirwe. Bakundwa, ndashaka kubabwira ijambo rivuga ngo sinkurekura utampaye umugisha, sinkurekura utampaye umugisha. Haleluya. Kubera iki twebwe turambigwa tutararonka umugisha? Kubera iki twebwe dusenga indwi imwe iyindi bikaba byanze? Sinkurekura utampaye umugisha. Dusome mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 32, dusome umurongo wa 22. Haravuga ngo abyuka muri iryo joro ahitana abagore biwe bombi n'incoreke ziwe zombi n'abana biwe uko ari 11, ajabuka icambu, abajabutsa icambu cya Yaboki, arabajana abajabutsa uwo mugezi, ajabutsa n'ibyo yari afise byose, maze Yakobo asigarayo wenyine. Bavandimwe, iki kintu cyaranyigisha ikintu gikomeye. Urakeneye kubaho ubuzima rimwe na rimwe bwa wenyine, utari kumwe n'umugabo wawe n'abana bawe, utari kumwe n'ishengero ryawe, utari wenyine, ufise wenyine hamwe n'umwami wawe, wewe hamwe n'umwami wawe. Yakobo yajabukije ibyo yari afise byose, asigara wenyine. Muri kino kibanza cya wenyine niho yahinduriwe, niho yaherewe umugisha. Ndagusengeye ngo udevelope kino kibanza cya wenyine. Iki kibanza uri kumwe n'umwami wawe gusa. Iki kibanza, haleluya, ni ikibanza cy'iteka, ni ikibanza cy'umugisha, ni ikibanza kiduteguriye ejo heza, ni ikibanza kiza kirema. Haleluya. Oh glory. Asigarayo wenyine. Haza umugabo baranigana, bashitsa mu mutwenzi. Umva bene data, ntabwo Yakobo yari afite imbaraga zo kurwana na marayika. Marayika umwami afite imbaraga zikomeye, ariko ni nkaho yamuretse ngo arabe gushishikara kwiwe kugeza mu mutwenzi ijoro ryose. Uwo mugabo abonye yuko atamushoboye, akora ku mutsi wo kunyonga zitako ryiwe. Umutsi wo kunyonga zitako rya Yakobo urahinyagara, bakiriko baranigana. Uwo mugabo amubarira ati ndekura kuko umutwenzi utambise. Aramwishura ati sinkurekura utampezagiye. Haleluya. Sinkurekura utampezagiye. Haleluya. Sinkurekura utampezagiye. Nawe aramubaza ati witwa nde? Ndi Yakobo. Iri zina bavandimwe, iri zina rya Yakobo ni rya rindi yivye Esau umugisha arawutwara, nitwa Yakobo. Umva rero, aramubarira ati ndukitswe Yakobo kandi, haleluya, ndukitswe Yakobo ukundi, ariko wiswe Israeli. Haleluya. Ndagusengeye nawe bene data, kiriya kibanza kibanga dutindamwo ni kibanza tuzaduhindurirwa mu mazina. Yarashishikaye kugeza ahinduriwe izina. Haleluya. Hari umutwaro ufise umaranye igihe kingana gute? Komeza, shishikara kugeza nawe uhinduriwe izina. Haleluya. Haleluya. Hari indirimbo nkunda kuririmba ivuga ngo yampinduriye izina kandi yampinduriye amateka. Haleluya. Umwami wacu aza duhindura amazina. Oh, haleluya. Mutima wanje unezererewe Imana bavandimwe. Ndabasengeye ngo Yesu abahindurire amazina. Haleluya. Hari izina kanaka wifuza mu buzima bwawe, Mwami Yesu arashoboye.
Glory. Uwo mugabo aramubariye ati ndekura kuko umutwenzi utambitse, aramwishyura ngo sinkurekura utampezagiye. Kubera kuva muri ico kibanza utarahezagirwa, kubera iki Satani akuzanira umwuka wo kurambirwa, kubera kuvuga ibinyuranye n'ivyo kurasengera, kubera iki shishikara kugeza uronse umugisha wawe. Nawe aramubaza ati witwa nde? Ndi Yakobo. Aramubariye ati ndugikizwe Yakobo ukundi ariko wiswe Israeli, kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Waraniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze nyibarira. Aramubaza ati umbarize iki izina ryanje? Amuhezagirira aho hantu, amuhezagirira aho hantu. Haleluya. Yakobo yita aho hantu Penuel. Haleluya. Ati mbonye Imana imbona kubone. Ndakwifurije kubona Imana. Haleluya. Iyi ndwi ndakwifurije kubona Imana. Uyu munsi ndakwifurije kubona Imana. Mukundwa uri kurankurikirana, haleluya, ndagusengeye ngo ubone Imana. Ndakwifurije kubona Imana. Yakobo aravuga ngo aha hantu ahita izina Peniel. Aravuga ngo mbonye Imana imbona kubone. Ndayibonyesha amaso yanjye. Ndagusengeye ngo nawe ubone Imana. Yakobo amaze guhindurirwa izina, haleluya, aravuga ngo mbonye Imana. Imana imaze kumukura ku izina rya Yakobo imwita izina rya Israeli. None he ndacyariho, mbonye Imana, none ndacyahumeka. Izuba rirarasa akirenga Penueli, agenda acumbagira itako ryiwe. Bakundwa, ntumurekure ataraguha umugisha, ntumurekure ataraguhindurira izina, ntumurekure oh glory, ntumurekure ataraguhindurira izina. Umwami wacu azahindura amazina n'amateka. Haleluya. Muri kino kibanza cha wenyine, iki kibanza yasigayemwo wenyine, haleluya, iki kibanza nicyo yahindura mu izina. Ntukitsiswe Yakobo kundi, haleluya, ntukitsiswe Yakobo rya zina ry'uburiganya. Oya, kuva uyu munsi wiswe Israeli. Haleluya. Urifuza guhindura izina, shishikara developa kino kibanza cha wenyine. Haleluya. Kugeza reka mbasomere uyu murongo wanditse muri Yesaya. Bene data, Satani ntaza akakubwira ngo aho nasengeye, ngo maze igihe kirekire, ngo narasenze, ngo abakozi Imana baransengeye. None umva, shishikara kugeza ubonye izaburi, uririmbye zaburi yawe. Shishikara. Haleluya. Mu gitabo cya Yesaya, umuhanuzi Yesaya yavuze ijambo ryiza cyane. 62 mu buhanuzi bwa Yesaya harimo ijambo ryiza cyane ngiye kubabwira. Haravuga ngo umurongo wa 6 n'uw'indwi, haravuga ngo ewe Yerusalemu, shiza abashibamye hejuru y'inzitiro zawe z'amabuye, ntaho bazocereza ku murango no mwijoro. Yemwe abibutse Uhoraho ntimukaruhuke. Kubera iki turuhuka tutarabona ishimwe ryacu? Umva, kandi nawe ntumwemerere ko aruhuka. Nawe ntumwemerere. Yakobo ntabwo yamuretse, baniganye ijoro ryose kugeza igihe marayika yamubwiye ngo ushaka kongera gute nk'umugisha. Aravuga ngo witwa nde? Amubwira izina. Tukitsiswe Yakobo. Kubera iki? Yarashishikaye kugeza ijoro ryose. Haleluya. Cyubahiro kibica Imana. Kandi nawe ntumwemere ko aruhuka, gushitsa aho azobzura Yerusalemu akahindura ishimwe mu isi. Urifuza ishimwe, shishikara, komeza. Haleluya. Glory. Cyubahiro kibica Umwami. Mukundwa uri kurankurikirana, ntumurekure ataraguha umugisha, ntumurekure ataraguha umugisha. Umurongo w'8 muri Yesaya iravuga ngo Uhoraho yarahije ukuboko kwiwe k'uburyo, ukuboko kwiwe k'inkomezi, ati nukuri sinzokongera guha abansi bawe amasaka yawe ngo bayarye, sinzosubira guha abansi bawe ibyawe. Hari igihe abansi baza gutwara ibyawe, hari igihe umwanzi Satani aza gutwara ibyawe, sinzosubira. Iyo wubatse ubushuti n'umwami wacu, haleluya, azavuga ngo kirazira. Haleluya. Sinzosubira guha abansi bawe amasaka yawe ngo bayarye. Haleluya. Kandi abanyamahanga ntibazokunywera vino wacumukuriye. Yesu abahezagira. Bakundwa muri kumurankurikirana, simurekura atampaye umugisha. Yakobo yarashahindura n'ikibanza Penueli, aravuga ngo ahita izina. Haleluya. Glory to Jesus. Bakundwa, Yesu abaheza umugisha.
Yesu abaho umugisha, Yesu abaremere indirimbo yiwe sha, Yesu abaremere ishimwe, musore munirimbe munezerwe. Yakobo yaravuze ngo ahita aho hantu Penueli ati mbonye Imana imbona kubone, ndakwifurije kubona Imana. Data turagukunda cyane, wahinduriye Yakobo izina. Haleluya. Ndasengeye umwene data uri kurankurikirana, amaze imyaka myinshi yifuza kwitwa mama Samweli, mama Dawudi, mama Naka. Ndamusengeye ngo muhindurire izina Mana, muhindure uyu muryango, uhindurire izina uyu muryango, uhindurire izina Mana. Haleluya. Ndasenze ngo uduhe imbaraga zo kudevelopa kino kibanza. Haleluya. Ikisi Yakobo yahinduriwe mu izina. Haleluya. Mana yacu, hari abamaze imyaka n'imyaka, turafite Imana izihindura amazina, dufite Imana izihindura amateka. Yemwe abibutse uhoraho mwe, timukaruhuke kugeza igihe mubonye ishimwe. Mana, ndasengeye umuryango ngo ubone ishimwe, ndasengeye uyu muryango ngo ubone ishimwe. Urakoze cyane Mana, komeze kutugirira neza, ubuntu bwawe bwinshi bwiyongeranye ku buzima bwacu. Amahoro yawe aratukomengwa n'abantu bose, ashimamira imiryango yacu mu izina rya Kristo Yesu, amen. Umwami Yesu abahezagire bakuru. Mana, 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 mana,